Nješka u Kocurskim Karitasu u akciji Dunc Špajs od 10 po 12 hodin zberana pomoc za hudobnih. Šitski zainteresovani možu išće vše po 30. november do Karitasu prinjes pomoc u poživi, stvaroh kotri možda najst u špajzu, a tiž i sredstva za higijenu. Uglavnom še prinoša poživo tirovaci produkti. Hej, že potrebi hudobnih njelem poživa, jesti všetky inšaky, hej, potreby, jaké hudobní majú. I u šmatoch, co isto Caritas robí u Kocure, to prestali rok, že šmati môžu priniesť. Nešto uključa každa kto može, ta skromno nje veljo to, nje oni pomogli, bo mi muž kori, tam sam dostala postelj na hasnovanje, dok on kori lježi, ta već na dejaki način da še odlužim. Moje zadluženje prijať tú garderobu i sortirať zakus, popreberať, keďže je dato očkodované, že nemôže nikomu dať, to še već vinješe na otpad. Ali moje zadluženje volonterski djelić každi ponzelok tim kto upotrebi. Organizator akciji Dunc Špajz, parohijalni Caritas Marijov dom Kocur. Volontere u Caritasu nahlašeli, že šitski hraždanje dobre djeki svoj dar možu i sami odnjes do obisca tih kotrim pomoc potrebna.